Yonyana mo ho te sei. Gidi se mo ho ye pa, me so mo ho ye. O te me kache. No kure. Na ma ye too busy. Na de menya akunya kakra. Se e besua de. Na pese me no esua de kakra bi. Efa ensumfuna, ana se ensumfuna. Ene kokobra ensem. Na asa ne be kokobra hene ensem ho ne ensumfuna ensem. Pese me no kasem si mebi. Ansa na me no wako. Ayem se me de abranti e fe ne DJ se DJ ke ho ahwan mi ne di no kura mi chada bi nim. Mi de ne mfonyini eto ho. Na me bo asantema mu kokose wonu hweyi. Na enye fe na me fe isa so nim se sa na ma me fa me hu nyichi nemu me de mani observe ni ma bi se enfom so na enwia be ma no ye no a enam so ma sa video no ba bontere no enfom so no aye ni be mfie be 9 na according to nchiremu no me se enfom so na kodin ni pakuo bi mu ho ema adwuma o ye no so I na adwe so pese okọ nanim no gya ya na omo de ebone ntena ha mfom so ye ne se ono ankasa ni nua santini be hiem na ono ankasa de ani da ho arekọrọ ade no mfom so kese o ye no eniti arekọrọ ade na ode mistaking the copy nkrofo bi so no ana kodi nkrofo bi nsam no wabomode ase na adwuma o ye na nipa tene ka ko betimi akono anim titiwu ne ni sikasem mu ne manema because then we are radio dwuma na ye ni ya o process koso benam say ne mfom so ye ne video no ye akodi nkrofo bi hodi nti omodi atrete na itiam so ye na dwe se ne tie bi obefiri hwala nene obiase so bi tan wa wo ye de obepa mfom so na ode gu oni mase obi nkasa de ye no ye ni ye obi enu o kasa de enwa be ma DJ no eya emu bi wo ha ya mpese ebeti ensem chechirimu ye kasi ni nyansa se no obi wa ma onua kwan ma onua nchecha se mu anfa nkyere wa obeyam fom so nyabotra na epase mu nkyirimu ansa na wo bua munya se mu nkyirimu ahweyi ne wo moa because wa hweyi nkyirimu ne beba no na wano akoyi wuka obi enu o kasa de abrantie DJ no oye no eye enye etan na adanti na wonim sade na etan wonim se emfata na nso oba na owo mu no bi kura ho kire bi nti ena wonua be mat asantini no o take his advantage no ena woni ne yes agudie no na sabi wasa di mfonyi to so no twae ade be nti na wo santini video no o promote na wo share wana ogu na nimase oba na owo mu no dwen no ho unnyire no ho be obi aka nai ena me fa santi se media santi se mebem because my Facebook so several time akoto se ye nuanom ye omo bie page bi se no fan page me ko bro no mani adade e post the to ani individuals bi a wonu ti media iso G1 mo ne individuals bi se and the sasante no mo no wonu ma aka e promote video ma shada de sike promote video no se be ko chiri adaya onu no be di se amodwi atem wonu no no be kache na adma bedu se na adma bedu nya de o ye masudwie mra enti so no be kasa asem we de a che na adma bedu no be kasa asem we de a kire ese amodwia na ni video ababo ntene dia eni o mbe hya agunani mase sabi asante sebo ya ama ene onu omu no ho so ye santini wonwa masantifo beblom ye radio adwuma no asem se ba na mo mu ni pani mu adom o mu pe enna mo no followers onu penti obutimi yi asante ma ben sa brother wey wo so wa yemfom so sa wo no yonko be hiem kokom na ade mfonyi ni beto so na wo be video yonko de ja na ade beba ama akopia bontene so na so ni pa bia hyeda se because of so be ka kire sa modua se sa modua nya ni se mu na wodi no ka kire na adma be so onyan papa mu no ye na ebe se nchirima no jiwa ye ho hye wo ma ye mu promote di sike promote ene sa santi no oka mi ankasa mi nua be ma efe ne se india ma no oka
Ubedi ha no on masese video na na abedi na na mabedu atem ana na abedi samu di atem ena video e be sha etidie ben na fu se on mo ye wo de bonsam bewura obi ani guase mu eti wo so fa santisam akata wo nua bi adagya so fa santisam kata wo nua bi adagya so etore bi ebo mani kire mo amuntie etore bi no obi ye bibi afiso ni nyansa se nipa no de ena bibia na de we be frafra eye tie the other side ti obi so ni eti onu gira bibi so oye bibi mo bebre mahu se ye nuanum domafo bi ne ye nuanum a onu ya ntia santifo ebi nam abrantie ni position so o she na santi t-shirt o ka che sa mo bia so onyan nya ne yonko ne santi he o ka che na ba bedu said o ye ne nya no because of that statement ni to mami no omo so na aka nya na ka che o ma no wo mo na aka se be share video na promote go ni ma se amoduma bo because of wo be kan sa mo dia se because of be kan na jima bedu asem so what the sabe mu dia anya dia santi se be makata ye nuanu enfom so because anya bia ya santi fo mienu ye ni domani ka video no ho wo nua ya enfom so a wo ka nanim wi a na wo china ben ho menya ne matamfo menya ne masebo menya ne menyata anya so so no ntete no na wo ya beto berebi no anim guasie nti na onua no ka na no odwo ana odi ahoma ko hye ne kon chicha ni ya samba ya o mo ka so akofa kora yi chicha yi anim guasie nti wo ye ya obewi wanti mi asofitani eje se onua na yade na waka bia mentwa ento ne mo watamfo because wo mo gina so no a wo ma yire mo hye ni na no aye tan o ye na sante sem ne ka hunti e no mo tan ne saa na enwa be ma DJ yesi se bia nya abse bia bra wo tu mo ne fo no na o ti o kra so fo wa nya de me nya be ma no me do pa wo djuma wo ye na efe onyame ache wa chede kasie hwe wa no nyum to onyame ni bibi kura wa hwe yi because abre bia ni mo nya be bo nipa ho ka hu se no tanfo po awiase titi uni so akoye santini Ghana ho ya pese santini bi kura be nya ni mo nyam awo Ghana na yetimu no na nipa na enka no kura ntia so eti mo hwema na mo yi de be ti na no obehia mu a wo de emfonyini koto so wa anya de ayamfom so kese na ye me de se wa jatum se yamfom so na so we no nyina nkom na no ade no otwa ye no ono amfa meto abontino na mo mekodi nipa bonfo ho ana adwuma wo ye no se betu aka ye ntwa aka yi untimi nyae because video ye ho ye di intimidate na wo ye wadwe so be jaya wo wadwe so be kọ radio station fofra wo ye wadwe senti on ye control because of that video no and ya to video na ma tanfo bi yesi akokasa mo biasem na na adwuma bedu asem na ye tu asem na gum because of so akokasa mo bia na adwuma bedu asem hwe wonua bi ya dia da bia me catch se twebe no na busa ne se sister confidence sense mo kwade ya na afo anotu na adeti na be postu black DJ say chaos DJ K me kwani di no ese mi hu bo o be postu no na odi we ya be ya santesem ko Facebook na kohwe na ura Facebook o we na ko hu ade ko da ekoso a o betima se say ndi ama se wo mo be spread ya ma wo be kunu ho all because of say wo be ya santesem abe kasa atia sa modua abe kasa atia na djuma bedu enesa santi na me ha G1 na me ha we na me ha and wo ma shada no propagate video no na wo santini me nkase de onware ye na ye wo twinanim bi wo twinanim bi asemba wo twinanim bi na ye me ye se sansantifo no mo ye big bloggers no o ntimi hu the different between ye nwa asamba ye hu kwa akọ be fa so aka no anya hyenhye nyina na ye gudie se wo pa onyanim guase a ebe to bere bi ye nyina be ye mere ama sebi anya do sebi abra obi ntimi am obi hu ban ebio wonua yade no wanye ne ye nyina obi aka condemn ne se ade no ye no senyo kwa na de video ni babontina wono oba na kokom emfa video ento so mu se na digital word ne technology word na wono bibia wo fun so bia cannot be kept secret forever one che na fo kura se ko repair ni pabode ni bi ko betimi atwe de me wo e wo fun so ebeni 4 years ago obi di me picture sa bera me younger e di a kire obi se oba we na na ko ware no e na oba we man broken heart me so me nim ni pan ba bia minim ni pan ba bia ni pa ye kan ho asem ye Nigeria ni minim ni ba bia la minim ni ba bia la
Nasa nyame na aka madwene se me fu yam de koma repay wo ho me picture na fe ana ono pese wo de eye fese edi rava ono ne as girlfriend ono na jai wo na ba krom ya na jai to de me picture na rava no de ne skin wey wo de ne skin protector say screen saver me sumi ni me ba bia so picture da na yi so and the technology world be pin where you can protect it forever unless say what the law ko beto so na na kwa law ko no nyesi because the technology will be to me remove o password no. And now password is set there will be to me unlock it. And it is not safe to keep things like that on the phone. 2 years no and from so no why one is 1 year why na de be ti na ka asante se ho na me abi me be man India man ene J1 ene ye friend say and the asante no money adade en ka so obedi di sa mo bia tem ne adwuma badu na adwuma badu ne oyi won ayi no hu no mo attack no mo spend no promote o mo ase da sika promote video no say en ko che ne mu na ni ase na oba no mo do ye santini wo ba no video no mo ye santini e say ni pa no wo so santini wo nwa na ye bone na wo se e wo se ye kana santi for the info bone so no wo nwa ba no so wo video no mo no wo se ne da che what tarnish the image? Why we go na wadi ebe ye ding? Aso ben no beji sa oba we so de yase. Akuma ben no beji sa akuma we so ekokom na koye yo. From so na DJ K aye e na aba bonten. Nti wo ka bi no enye yie. Views a wo di pe bebrebe no e de na de bebraw. Ana na Ghana fo mo pen na matu di se azigi matu hudi mi hwe bi da. Na me takura se me kwa kuhwe bi esa se me wo ba ma me ne tie eye na me ko hwe obi ni obi na Ghana fo hu se obi ni obi na abantenta fidie so a de wo mo besia pre wo mo Ghana ya mrantie ne baba se ya mi na wo mo bra because the way wo mo dwene sex ho akora 13 years na o dwene sex ho akora 17 years wanya sex a wontimi ntrase wanya sex a wontimi ntrase so ati ase na nkrofo chigu ono fun so obi na obi akoda wo se ye fun so wo se wa ye mistake wo se ni pakro no aye mistake no ye mistake no abeton interference wo aye no wo share no what is the motive I would share huh ana bra me ba yomu ana me de ba mawo ana bra wei ana me de ba mawo mumma mistaking mumma kwa ko hu mo fun so mumma kwa ko hu mo WhatsApp so Nana fosu ase wo ye nya atwompa nana fosu minim ne ntia osusu ye se wonim nyansa sere me a me kamasem ana minim ne ntia osusu ye se wo hunya e wo me discussion ya me discuss yi so me susu ye se wo wadwen da utiri mu no wumpo se ni pate wo wadwen ase enti se me nyansani a me dwen asem ho ansa na maka Wa uruso obi asema ba ma me ma no betum da apart from asante sel ne akansem isa se me nyansani ti asa na de ma no betu bibi mu no na no interest ewum ansa na de ma no atu bibi every decent person biele ni hwa wo so obi akoda obi ni obi akoda wa yem fom so no ono so be hye ekwa akopre ne ho so obekọ obi link mu anase okwa akọ join telegraph asema hwan so okwa akọ hwe na ni video na akọhwe na wo obare wo no obi na nti ko hwe ukopa ko hyasa ye dai se ni pasa ye ne adwaman ani adwun fin na wo wadwun mu a mistake we na ya ba ta fo bi ye wo ko hwe video we na obi atwa be gu WhatsApp so na ba ko wo hu akware to na ebowura na dwum akora 16 years no kopo obare na da me we e ma me phone so because me phone me my access to it me create access to it me mane me kunyo bia ni me pin number wo me phone so dem di bia me mobile banking obi anim eti me mfasa ne ma we huda we nto me phone so me kope ncha nyape esasa me sumo okru ni bi one me da eti me kope we ya ga ye de obi onim nyansa wo think twice o kope we ya fe enye di open anim guase apen pom ne form hia enye di na ni pen sikani bra ba me de kotuma me viewers me de kotuma viewers ebeba no sika me soku on YouTube no sika me soku no Facebook no me de confess me na me enye sa what is the essence of you so wo so be
video bi no obi na wa kwaye mpasiade wa ye mfomso ene obi ata akọ video ade na liki ababonchene wo ko pakose wo sele wo ka che nkofo so mra mayomu wo ba abayomu no wo nyansa be na wo wadwe woni ni mienu nyina sabi mu ye useless wonye useless than no. So I'm telling you say Uyo osantini eba mimi nkasa kwa wo bia no odo wo Ghana ho kache ene ababawa enfomso na onwana ye no wa ye wie mi ka bibia so de betu no hufo na so pusi sa asem no kwa chira mu behu anu aka na no adwura wu mu pusi sa na binuma ya agenda say na be de sa boji atem na be na na be di atem na wo ye me woni nka na wo de be na mu post Facebook mu post wa enfomso no wa ye wie wodwene wo nua ba na wo video ni mu no wodwene no sa wo share dia koma obi no wo so obi enfomso be wo share oba na onu wo ayi ni mu no wono nya onu na video yo be wo share onu wo bi na nim wom ne body wom ne nufu gina so wo share ma obi na wo adwene ha wona wo sie ko ka asem efa sante sem fra wo bi comment say ne oba no na nya santini ba na ya santini ba nti na wo so kata sa de jane so nessa so usale mo bi ku oba na ni ma se kura kane esa se the more video no ko nya papa na nim nko na wo mo ga no so anim wo video nim bi eti wo pewe ya ahya ide nya ta na wotan abrantie no ena de oye no peso pulling it down obi ye na mfom so a ukoye bi to an so ni busa obi koye na mfom so a wo ye mfom so ni bi to an so ena ye ntuni pa fo wi ase because ni pa ya ba ye muade na nyasa so we timu e wo fom edwaman ye you know bia no e perfect o na so edwaman kunkun we chinchina twa ko nam krofo e mfa video ni sa ne me e na wo yesi o krofo telegraph on go ko telegraph o ko he aden ani go se be ni eni ti mo asante fo mo mani na ho dana ka di e hyase okay no why depressed no why stress what can is samunya na ni brother the number and fa ikosia and fa ikosia na onyi matwam eso mo yesa obi nim so no na kan ho adwuro sa den dwene and ma wono anya heart attack wo ye mo protect no aka masa da bia mo stars nya asem a na gana fo agire wo mo make sure kwasa me say adenti wo mo kan wo asema one typical example is say etobi asante fo nya problem e wo se de sika no Ghana ho I was said yes, can enter that. And Chamuda, a Santifonia problem or Ghana one. So that candy, see you did by Hoswa. And you chain about tire whom, and you encouraging one. No, back on no yet video cover, not Santifo was here, and a January breed at the number, and I own you much and I own your pop review, but oh, you know. Mukoya say, I shall see a warning yum, I just said you more that's it that the number yum. Me name the higher Santifoni. Son of Brian Efano, Kofi Bia se Kofi. The same thing. That simply the man was depressed. Instead of sending something for be protecting no, you ignoring no, and you follow the crowds, and you follow the crowd. You crowd for mu ye hilo nyina they are going one after another. You crowd for mu ye popular. They are dying off. Oko ka santini so dia santisem be frafa we. Bra, dwene ni ame nyina kwa angry bia o. Na Ghana na wote woni dofo. Wumi be yam from so ahu. Can them and can abonti because we want time for doso. Na kanya sante semwa. Wey and as asante no ne J1 mo se wa be di sa mo di atem na ayi bi nua be man di aman. Wa be sa mo di atem na na video na e ka weifa. Do ma asem ho ben. Obi na kwa from so na video aba. Ka fa do ma asem ho ben. So be who say fa do ma asem ho because of protecting Asante legacy and your fast anti-sem we will protect him or better be no the buyer bonnet or be fast candy to try the banner or Betsy and no we are no can send him no a crock crom. A yabom you see and Timothy as I want to Mrs. Ye DJ KN see a twice with your whole crying. Macro force someone will bet Jim on the sopa mark my words. 9 years no one no. Sabo to aso ma emma kwa share video no a ge no so mo be gye woni so because fa ye no wo mpanyin se fa nyina mo wuo what it the bia santifo popular people kwa na free mu esa asasem to wo mo a no mo nyia no ma ye de ka no kore
ya de oyen semfo ayen so adai batan bɛn no no de ɔse ne bat sɛ de ya ɔbɛma kwansa kroma mɛkye ne nkɔwe agya santefo o kan kura nkyɛ sɛ push your own people to death o ya de na o ka bia no ɔgyai wo sɛ kɔso bebre na betima manipa no wa fana no adwuro anaso ɔhyɛ ne ho akɔmfo gyai esa sɛ niema wo betima kumi no obetima hyɛ ne ho akɔmfo ani wo ni nguase baby be fa bia we kan baby be fa bia we share life akasia obo ho santefo bloggers akasia ni aso ho life ne ka nti wonya die sa ne nua be me yo no so okodi obi sikai ayi doctor na samba ni nua ma santefo na ka ne kese ni nua ma santefo they pull him down na say abrati e fa the gifts and tips suggest and gist so tips and gist so se nyanya me na ba mu abrati e buo nipa krofo pe visa link ni ekuro akodo onu education system no bebo wo kan nyina na ankofo asase attack no se afede oji sika na ho na be ya de free forever on say ne brand wo ye eno nyame amemu ana kom person tradition image e de be asam so no ha e de bia yankofo okosora na fom so bi bebom se pa na yi o mama eti ye de ehu se be protect ye de Busahu, that kedi, wanyini sao, na he was a strong man. Now I get depressed. No call FM session, no can your hand. One they pay attention for him. One the man attention. They see the comment and when he bring that number and then your assassin no, and I never was here, and I know much better, bro, you know. After more quiet chamo be cast and no more desi lumbanyo. A dear Benny and yay, a Santa for you, opo, Missy Catawani, when ye be that it's time for you to do it. You're not necessary nya yensem and some kind shabrati or be grab on tibedi di atiami atem ye ekopun you're not necessary about bontene nya some fu ya dia hudi asase na ade umia na akoye na de na mistake accidentally ade na lika ba bontene ya ka bi enye yie ya be so shan ho akonfo ya be so shan okana no oba no omu no yesem ha wona so oba be ma no kura na wonwie no oba no video ni mu na Hawuni aba no video nimu na obede opagya ne ti obede obabadwam obede mpo watimi apie wodwene ho kwa kire na so wankareji na yehwe ne ye no mo kasa kokom woba apologize DJ K no se K also obe apologize wobe pacho wa pacho se emfomso na wadie wa pacho wi what is all this huh nti de papa oye nyina no wa hunu be bonne no oye sesi ano akata papa oye nyina so akata se no si bo nyoma mo ne je akata ni po mo opportunities wonno no le o elevate yayi ya fanse kwa da nyoma na atonhum wonno eye niema bebre nti ene de won kai bia underground rappers won na mo kwan de won ba ande won kai mu bia ya santefo minyam said ye to wa memeya ma no dwene wo de wo ye no yi na wo mo no good life no ma sheda ayi no ho na saga we no e kro ampa na me kan ha doctor Jakum ne de ba ye hu yi ni nyam ma santefo sasam na ye no kure se nya no kure nam so wa pick fame ye wo nyankrofo bi o medi adanse it is abra na no ho nsam ma ye no na wo bo mo sam ada no ma me ka na bra wonya asam de obi abeka ni oyo secret pull me down spirit asante for the didi mo munya very careful yet gan yesi e fatwi ye ma kwai ni e fatwi nye national language da better sit ye fa China and starting kindergarten ye fa Chinese education minister o twa mu si ye fa French and you ba ye si ye fa Chinese as ye to ho twi ye dominant language ya kan fo nyina ne ada no na translate mi ka bi bo de ho ban no fu ni de ya yanka omunkrofo yensamfo na koka na omu nyina begya ma ho de omu chi so kasa tani na omu nyina begya ma ntie de nsua bia na asandefo de akobim na bai ene mama yenya no matena omu ankasa tera omu emanche mosu ade omu se gu omu yem ekopem da bai wakabi wayamfom so mistake na bawie DJ K wayamfom so na wi dwunu nua ba no wo
fonyin dwene no ho unya ba santino na o video ni no dwene no ho na men share sa video no men discuss ho bio man nkoda because ye ne doso say ye nka ho asema obia do beka bia no beko ba bia obia ni wo beka be trend yakoba bia waka bia ye because me who say by this time we have to also protect our own. Sadie when yenya ma no more bro regime no or my comfortable with the bono because they did not receive protection. You should be very careful. And from so no wait me papa untimi papa ababont na wie tebedi ho na wo share so on pass nipa na yem from so why you also sharing it wo share no one na enkofe oni no hwa de no fa nkoye obi anim so ba biare bemba bia hwe be ma ne na be ma no ba na ono so pese oye bi eye something logic mama enyesa yantiti esa. It is time for Asante to protect the Asante legacies, protect Asante individuals, protect Asante famous people. Yede bia ni be puli ye de down. Omo to omo puli omo de down. Nti yaso ya de no ye kan ye de betimi akasa ma anya de. Ye kan bia e mentwere ho. Ye nua ba for the sake of ye nua ba no kra anti. Do not share this video. Ko get the kra ye me mobo. I've said the enemy be man gin from so atum no yen twaso and come once and view is as nkrofo bi de ebono sema be hyasem wemu umfa woni observe na mo wase mo observe nie makra me ko internet ne so menye obi a me hwehwe antako me comment bibi no na ayade a hye me observe nie makasa hwe nkrofo mo che wetu page so. Now you are disgraced. We will make sure you go down the drain. You fucking man, you insulted Tamodia. You insulted Nanaji Mabedu. What does that got to do with Nanaji Mabedu? If it is because Nanaji Mabedu did no mistake or what's so good anymore then we will make sure because Nanaji Mabedu have never do anything right. Than say what the degradation, any discrimination, any division tactics. No do mama amanyofo. We have to be very careful. Mini Asante no ya dia. Me, I will never attack you. Mini be that. Mini Asante for me me attack me. Omo timi di me si omo page so di matter. But I will go to them. Mini be that respond to obi adani obi ameko da. Because what does that gain? So me see me nyansani na me say obi kan ya Asante for na me say me fight for. Ya Asante for ye protection. Eye den na me nua bi na na adwene ofom na oba bibia tia me am sade division ba da bi me nfiu ti wa wo kase we nya Asante sem no you have not get my point ani wo mo de abono sem no adantia wo mo so abedi di sa modua ne na najma bedu atem no adantia de o machine se sa DJ we so ya no ahya Asante bi Asante ni t-shirt no wo hye Asante I friend say jalabia ya o mo bufu yo mo time na kana najma bedu asema aya DJ K abeka so anya ade ade e fa video we hu bayi video no obi na eda enu ti na wo share gu na nim ase enu ti na wo make sure so obeka dem enu ti na make sure so obeka na no aduro no obeka so obedi di sa bodua na najma bedu atam ne nya me atwa ne ka no aka na no aduro da bi yam fo aso ma ne ka na no aduro si ehunyansa ke protect da si be jamena abra mo de so oton drugs no de drugs share yam ana fa gosia si ehunyansa ka satam ne protect no e bia ko nyankwa ka wanwena mayare amewu ye hunyansa ka kofinti ayi fan say kofi bi nom ye hunyansa ka bra won mo ye distress o mo ye depressed sasa brank ye mienu ko mo ho e prompti wo mo e pompa wo mo e shele wo mo am wo ni bo mo hu me so dada kedi no nyina so we will not sell our people again why boni a enya ona abeka ye ni ebetimi akan ade and we have a way to express it ma woni na ho me nam ka kiro ma woni na ho me on asem where I was America bi no because of a lot of platforms to say ono ayabranti efe no sa branti tietie ono nam ho sa kire ni boy
on fen se kura o boga ko he de you see dixie sa asam no and I will be na be di na but wait for na najma be do ani mo video ni na najma be do oni ni oba no da ho. So what are your motives? Your motive you know say what protecting the legacy of Asantini na no ho abasem eti mo be gu nani mo ase kopim so be ka na no aduru. Yeah, mama kwan. You will not permit that. Asantifo ye ma kwan ye to wo mo abro mu odura ho yenye mu a na ye free say just a social word and we are all Ghanaians you know it will not happen again. When Asantis become mental depressed, we need to be there for them. We need to ensure to protect and continue your legacy and pamper them because of the air for tantanta no common jong. Only pan wa patcho. Why also anya de why you won't share video? Why you won't copy WhatsApp mu kobu sa sector video man nhwe. When you ba Asantini so video nim na bra na mistake no ayo video na bad one. But when you ba Asantini no video nim o. When you ba Asantini no be ma no ne na da. Wo so koya wo so hu na de ja wo so ne na da. Ti mo me ma Asantifo me nyina mo koya sa video no. Mo ne DJ K mo nyina mo bone ye pe mo ne ge na da. Mo gumu nya ba ni mo ase. Na mo wi am be kase ane. O di Asante se mbefra. Onu mienu nyina Asantifo. Nti se wo wan condemn the first DJ K no anko share video no the girl will also have peace of mind because no one kwa na wo video ni till the more you are sharing no now this girl no Asantini your own sister is on the video one share your sister no obe kana no adwura wu obe sha ne ho akonfo isan so yo ba san so no wan hwe wunya be ma no so ye sanfom so no obe je wonsem so obe hu anu wa hyere no afen the talent or papa or the boa ama wu bisansa na wo ye die no simi Asantini na efe no or the bako said that first say that a kid de ko said ye that se we dwam na de kro kofi bi no mo de kro sa no no so de ne de be kro enti mo me very careful because our enemies are within us. They pretend they do not have any idea about their cause, but they are intentionally doing it. So they best say nipan because of who they are. Your brother, do not sell your brother for coins. Onum dia kan we mgugu omunche omunkro fo ka hwe onso abedi na najma be ade na najma be do aye papa because of an inti they are trying to torment your brother. So be careful. You want to feel the bonnet no wo hu so waye but me expose you. Protect him. Na beto blebi wo ahwe yi na ofiri mu a woni sa be wu hu sa o ka wo mu aka ho mani fa na no adwa no ku no ana heart attack ku no na ukura nipa no kura wo mfa obi hu na mu adegya no enkrofo de wo si wo so mu di watam a wonya video ni bi na heart video na akoma na wono a mu hye wei obenya high blood pressure obenya cardiac attack ndi wo bo na wo no o sha ide o ka ho asama ide o ka bi ye ade ba na wotwe mai ede ba bie na wo ka akogye aye adai hwe wo nwie talent kura no wo pese ono so ko se de dana kedi kro kofi bi kro jamena kro sa na ba so ono so kro Asantifo, can't you protect your own legacies? Say when you know your agenda can't want to destroy you. I plant no nyonto enyum bi obetimi ato and from so why ye upompo why ye na kunu ana e mamu kunu ye mamu for manu kunu da in my agenda mimiano edamase say what team ni so be ye protect no umi aba na particular video ni no do not share that video, do not look at that video, mention umi aba na deja da. Do not even give any attention to that video again. If you have it, delete it. And if you go and see other people trying to pull your brother down and trying to contribute your sister to commit suicide, you need to stand up for them. Stand up for them.
What? Me na me ka kire wo. Me woni na ho. Me woni na ho ko Facebook so na ko hwe omo. Womo headlines be your mama because and you kwasi man and you came to insult Amobia, you came to insult Anajma Bedu. Now you see we will disgrace you if you are sensible enough. As a Santini, what will you again? What will you have to do? Can me see maybe na menu bedi enkomo kaka. Na me fa enua ba ko yi. Ala kwa me. Ono nkwa nipa.